Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga iti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimot na. Mano atawin mo't apuro adalatan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, kasta ti kayat mawanak ka. Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti graduar na. Sa bali mo tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan daya kasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas nga agpaysa o ngam naitabot na agman manik yor tararamidan la. Wan nga ro tatang. Ay, inaktuman kit di agpakukuk. Tani, nagalas manin dagito'y kukuk. Ipa-extension ko manin dagito'y kukuk. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam dagita kukom. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usarin. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasarunod dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talagang ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito'y insan. Huwag nga raw, sika ko matisuro ka kaduak. Nga maamok matasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Ayun, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan. Ikaw na. Anyat kaya't mameriendaya. Mabisinak mo kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga ron, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalingkiyo. Ang damot ditante pagbayad nyo iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ng trabaho. Kas makita yung inal daw aday wandak dagiti klientek. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kityan yaman nga aramida kita. Alang arod narigat mo at no kontra ti pagragsakam nga aramidan. Makaamu ka anak ko. Nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yu iti masida. Day talaang, Un, tabasit matla ti sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrabaho amson niya. Un, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laeng. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko amin ti sweldo kada kayo. Nayain, kunakmal na dakkel ti sweldo. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang. Naimbag to laeng no maipromutak. Tabaron ngumato ti sweldo. Ay, ada ka mo dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki akmanong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok namin kat awan umno trabaho na. Wan ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill ti silaw. Masadutak nga agpalingkay.
Inikanak mat ni Sonya ti kwartak ta nagsweldo mat na ni ti kumpanya pagtrab-trabahuan na ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay wala, ta dakkel a kumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilimbri ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonya. Aldawan, di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawa am ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidag manen ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man lang no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan anala ka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga atutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama pressure. Sonya, amo mo no sino tinubyo ni Cheska akasinsin mo? Wala, ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y matapada aman nalaw. Nasingpat-mat kit din ni Jerome nagagat pa eh. Una may mayat kumamit laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay ano iso ti kayat na. Ay wine, kano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumuilaang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak barok. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakapabain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonya, tata. Madagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit ka matlaangan, Cholo. Si manmut gayam tinubyo ni Sonya akasinsin mo anak ko. Winanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Winang, nagasatakmut latak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam addamang mga kwachismis anak ko. Adda ka no ibagbaga ni uncle mo may papan itinubyom. Tagibasitin na kano taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga'y ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw.
Kanya nga iti plano mitipyag mo. Ha? Anyat kayo ito yung asawa ng Kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang ma, wakapsat ka. Ha? Kita amot basay balasang ka. Mano atawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Naitabot lag kokoko ter aramide mon balasang ka. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat ta dayta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. ha? Ay, awan na Ang balin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito no di kat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamkan ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Insarak tay gayam da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabalya pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya ngay, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y ita takaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo't ti amat ti agbalintong apukaw. Ay kat mayat atasiman to tagbali na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan na kidi masadutak. Kanya nga ta, lumangala kamot iti education units mo. Bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay ti duwawan no talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manen ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang mati kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanan iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala kumaata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunutay nga dapat nang iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasama kiti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day tagbalin nga po kaw. Ay, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kano ngay kasarna ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mutan tay message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na Okay, inawagam ko Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang.
Man-mano lang ag message manipod nagsubli ijay barko. Ay kita mga nobisya. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay wan late. Addan to na po kaok. Putot tisiman. Kita pa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idaan. Jak kaya tarong marti ubing di da pa'y nagkalaysa. Kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y matitext wano awag na kanison niya. Makumikom nga men iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anyat ti kayat mo asawain. Pag dua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man natila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mao? Ay na, saan ko nga apalan dyan manugang mo, Manong? Apay ko mga apalay. Apalam! Apalam, lete! Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga nol na ti mapasamakin ka kan itisikog mau. Sapay madlawon ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In black nak pa yan. Anya, Awanin tatang. Intarayan na kung tiyaw matisikog ko. kasano nga roditan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpat hindi saan na pa yan naalati kay kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin tatang. Sana na nagparparik na. Anya, Dakkelan ta tiyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka. Kabulanak itan. Ngamawan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho iti aya. Awan ata sa anak mo't nagbayag ka dagiti kumpanya anastrakak. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi. Naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka ti at talagang damag mo kan ni Cholo. Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya, kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Ang damad gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itakinsan. Ala masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo. umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Sana, uncle. Bakasyon nga minita dagiti ubing. Iso aday ito'y mananapan nagkukut aramidok. Ay naimbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak mamasango akulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga may agpakukong. Imbag pa'y kada dya kabsat ko ta pakulot a pakulot. Ngamda tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax dito balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan ngagpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas lamanti kamot amat maturog di kasinsin mo.
Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan nyo pa'y laeng, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugit din. Sapay nagmangit di anak na. Masurunak. Karupro papaymet na di asiman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, hanya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Sure ka anakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagad. Sana mabakbakan tay. At dalat na trabaho na. Sumanao kayo kat makaturturo gakpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang may saang akanin tayo. Agsuro kakit di mo tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak nagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adalak ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Tadi mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay ko managiti matak akit. Sursurwak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi kaya't masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a prestom. Ay kat padasam di kagdanag ta isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabiit da masuruan. Si kanto lakit din. Agyaman nak insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw. Ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa ikat jay anak mo. Ta oray man nanon lang jay pakiasawa na. Bimak nang. Gapoy tinaglawa amula na anat natangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin nagagat jay agbalin aman hugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak kada kayaw. Ado nga minti sinasaok iti kalabas may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro.